Što točno radi fizioterapeut? Pomaže ljudima da žive bez bolova i da žive kvalitetno u svojim svakodnevnim aktivnostima. Kada bi trebao ići fizioterapeutu? Kada imaš bol koja traje minimalno 7 dana i ne znaš što da radiš više i ne znaš si više pomoći, onda potraži svakako fizioterapeuta. Treba li mi uputnica za fizioterapiju? Ne treba. Koliko traje jedan tretman? Ako si prvi put došao, onda se radi pregled i tretman. U mom slučaju kod mene zna potrajati do sat i pol. Koliko tretmana je obično potrebno? 1 do 4 tretmana bi bilo sasvim dovoljno da se riješi izvorni problem, a dugoročno ako ljudi žele dolaziti, mogu tu slobodno doći svaki mjesec. Je li fizioterapija bolna? Nekada da, nekada ne. Mogu li raditi vježbe i kod kuće? Možeš, naravno. Koja je razlika između fizikalne terapije i fizioterapije? Kod fizioterapeuta kada dolazimo privatno, često fizioterapeut je izučen za razne tehnike, koje su manualne tehnike i koje se koriste sa određenim aparaturama, eventualno ili iglicama, u ovom slučaju akupunkturnim i tako dalje, dok fizikalna terapija ima najčešće aparaturu koja je ultrazvuk, laser, magnet, stroj i tako dalje. Ali sve ima isti cilj da pomogne osobi. Mogu li doći preventivno iako nemam bolove? Apsolutno. Pomaže li fizioterapija kod stresa i napetosti? Isto tako pomaže.